To profesor Nećemo. Profesor, imaš još 10 sekundi. No, dobro, šta? Nije. Figurica na zidu ima ovu kapu. Je li ovo Loki? Loki. Easy peasy. Mala figurica. Gdje mene ste našli? Ruče Maro. With snake. Obuk je velika figura. Nema se. Aha, ovaj Maskman iz ove korejske serije. Joj, rekao sam Maskman, pa zove se Maskman. Iz koje serije? 10 sekundi. A da, rekao sam Maskman, znači ovo nije fair, figura se zove Maskman. Od profesora. Da li je to konačan odgovor? 100%. Daj, brate! Ne znam koja je figura. Zmaj iz Game of Thrones. It was at this moment that he knew.